Yengbi Punamapu, Sarachan Sherman Sayur Sagajanda Manipur, Taramnoxer. Nasagajanda Manipur topic say, Akoinan Friday, Numiki, Kanoda Manipugi, Pepper Yamusing headlines, Winakaba, topic to name of the Hana Ship, Minister Viramba, Masung Hanana, Ship Secretary, or Home, Lona MDSK, Project Director on a Pampu Viramba, Lona MDSK, Administrative Officer on a Pampu Viramba, Muitaru Puna, Makogi Matakta, FIR, Madudi, MDSK. Packet ki ba MDS na packet ki ba thabak sing segi akoi ki sale lokthok pa akoi ki financial transactions sing se financial irregularities ama leiba ID sale lokthok ki ba ki keno se akoi mong mon nai nai ta ba ki yam achau ba chingna bu lerak pa gi case ma FIR to haibasani adu ba case ma FIR to bu se anda ki se yam tang mani madudi Manipur ki itihas ta haiba tai madudi Hana Chief Minister oiramba ma gi mathakta paisa ga sen gia iroinana sen sinagi bagi mongmorin naidabaga mari lena FIR mu panba aduga Chief Secretary Hana Chief Secretary ona viramba ahungi mathakta FIR mu palak pa se masi yam tang thokpa thodongni masi gi pose mayam na sum khana bada micham praja singchina masi BJP na sarkar paire Hana Congress hi oirambani na laman singning bagi area da tobujala natraka chapchana masi sen thumse masi haina thokhi bagi chapchaba mongmorin ama leibadagi Tangai Padana ticket Pagi Tanja Lord Pazala, Hybedu Matanga, Kanajana Pagi Tanjani, Lunar Lanction Vidiba, guest Sangde, Agi, yet Tantan Pambiri Base, Rakesh Meihoubam, Aduga lawyer, advocate, I was a money advocate, Manipur High Court, Ozara Rakesh Puitaramnoxari, Adu Ozara Rakesh, Oid Lanction Vidibase, Akoijam Sanaton, veteran journalist, Aduga political activist, I Tamo Sanatum Mutaramnoxari, Aduga Hegeta, Tanga Paminajari Base. Bijoy Spokesperson BJP Manipur Pradesh ne tamu Bijoy Ram Noksari tamu jodi han laksuk tai madudi Chaitrama Manipur gi Chief Minister mathang pubiraga lakhrabane borom da haraga aduga Chaitrama paire ki bese yam responsible oiba mioi suni aduga praja singna su karim kanda Congress Chief Minister ne handak se BJP na sarkar paire kan state da political revenge akoi ki political vendetta ki victim ohen bajala kai su hangnadab dinate adugi potura to bujala natraga tangai phadana thabak se molam badagi tangai phadana to ya dan to bujala da mokamin thamini ofams number 1 dai akoi yengi sing da yam maru ne sanduk chaning se handaki FIR number 244 September 2017 masai da akoi gi hani honorable CM Sri IBOBI amadi Chief Minister number ahum amadi official sing yora ise purely public demand MDS ki financial irregularities yang tertijan biu hari se kuire sahi 2016-15 da dia taula abne ba aduga akoi Sri IBOBI na FIR se maming yora ise mark Chief Minister oiramba nara congress adune na yawi suna te MDS ki tijan bada mahakna matam khara chairman oiram July 1st 2013 dagina August 31st 2014 bo akoi sahi me hentak ma chairman oirame bo aduna Karibba Sangsthana the society or department serious corruption charge gi thizilak pa targa di akoi my head chairman je masana tum yahum thokone ara amukan repeat tok chege handak Sri IBOBI FIR my maming name tarai se nothing to do with him having been the past former CM because as a chairman of MDS torpone next lorry step se akoi BJP di election mamang de hona we have been shouting against corruption. Adagi election lore BJP led government lore Sri N Birena where Chief Minister where. Ada the kutuk ta kona anti corruption gi statement lokot pada ihanan da anti corruption cell kana hangdui. Ada the meeting sina yam expect orga akoi anti corruption cell che pion ma suspend tar to krai gumba. Small fry scapegoat kara tar to krai gumba. Adagi corruption case ticket pa wabni na matang yortuna achubu doctoram yawre karkham yakole adagi muksu public ki demand se mamangi corruption chana leramrina still makoi na hari se achubu missing na thoga scapegoat khara to godre agency kholau sum lakune adada BJP se and the present government se is very serious against corruption I was udda bidongta maje khudaki lokapasunate 2016 da Akoigi planning department na vigilance department tharamba adu halakpa report amada base taroga local case neba 2016 ebedi Sri IBOBI masamak Chief Minister oiringai matam neba aduna masida ina hygienic badi
ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯚꯦꯟꯗꯦꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯤꯠꯁꯟ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯔꯞ ꯇꯧꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ BJP as a party ko will never settle down for a scapegoat masi akoi Manipur khakti nate atai state asu on that level asu highest level oina akoi taklak pase hoji hoji hanagi former air marshal onka akoi arrest tawde FIR is yaurena highest level of the corruption da kuna scapegoat haraga tawsi toksinabnina prajana haibada akoi kumbungam deba ada makok tagi maton bokse masi sengdokpa adagi wakalon haigedra principal makada koi tawjarakpane ai hujiki sidang thangi okay tamu Sanaton hujiki menuna tamu Bijoy thambire se sam sam hare kanda yes chief minister ama oirami oibgidi oirami matam sangna palami adubu mase rajniti gi oiba laman singnam gi wakolon tobunate tangai fadana MDS kauba society Manipur Development Society se paisa gi financial irregularities mayam leirakuduna manam oirakanda CM oina matam khara chahi muki around se chief minister su masigi chairman oirambanina MDS molakpanina tangai phadana chenarakpani masi political vendetta gi victim ohenbadi nati haibi wafum se tamu yabiningra hujigi Bijoy naibi giba ado political vendetta haibu sinabdu huji yadri maramde gi mochu hujik MDS ta chief minister IBOBI na chief minister wang ma chairman oramase masida mana check ibo khobdi yaude adubu ma chairman na hujigi mayamjigi magi makko oibani na sahi masida magi approval yawe aduna approval yawa ma lere ma na chief minister na chairman oiraba matung dagi toga chief minister oidre krai sinare chairman punia ne chief secretary na chairman oire moise boro akoigi managing board amale adida masi punia ne langkunga ne adi nabage sone ohum je yawrise chairman oibi yawbne moise moigina check soidoba nim yawi langkunga di yawde na tai check soidoba nim yawi adu chairman oi approval pibni na magi FIR pan makanda ma khangdena kamai torino mana hangogdabra file ko khutabra approval pidabra mayam mangi se haibagi crore Sama marfu mugni Ahmad department ahum gini tawise aduga tasingmadi department sports ne tourism ne health adigi di planning education and ramsa haiba ate su yawga sida lupa tasingna 180 gini ahmad thigali je phangbagi ni khara phange ate thigal ko anda CBI ne chathar kanda department myamji crore chawum de na chawga baugi potta thigal ko yari ba swai kari legi ko na lagani achuba scandal lamane laiwak si mang na tang ab toba akogi society masi kogi development society is undertaking ga mengi afaba thau phajana tawne na deposit tawraga mana na tawgumba chingnani ga chi chang mayam phangi sida adagi department se kamai tawgebu sigi an bada hojigi June 23 2017 sida adagi Delhi dagi Department of Personnel Pension training gi sina Manipur government gi Suresh Babu na principal secretary ibagi matungina haji CBI na sigi scandal khara lere misuse of fund lere mismanagement tore mayam ji gi thigat pion ibagi pose masi phangam kanda adordi adagi July 3 ta kanoda June 23 da 17 da si thare Manipur government da si FIR chalo adu noi process toro kari che jang aran bele ji submit toro aduga police case sama han toro adu che jang piro haidana tharak pase masi nabuke sorna si khogi CS ori da thare madu thamagi matung da mana tokbaki July da mana transfer to sigi state academy of training to July 3 sigi si bauji thang si posi central pirakte kramai che namjali haibuji porama center lawre aduna mana jigi nabage sona chakhaka ma tari transfer to ga manga da phange na ma irane adu orgadi chingingai pol lere adu soi to ga da sida khogi check mayam soi to busida ringning de mai ba managing khogi director se masi soi to ga punia di yaudi aduga agano je lamkunga yaudi punia ne nabage sona smai to we charge to we madu ko na phangani adu mathakta adugi sumaina to busida MDS ta
account ga si exist bank ta account ma hange hang wi si da hojik tor ji MDS ki maming da account ji hanga kari haina hange bu fake account ma exist bank ta IT 3 crore gi adigi divert torga masi in the name of kari haina haige bu Manipur Development Society Project aina ma government gi aya yogdana si ji hang ba de si hanga IT 3 crore je masi lok thok tana si o IBOBI na chairman oi ma tonda man sign to dre su check ki sign to dre su hoji pot myam je si gi si mi asui muiba aina ma ki maming da restart to thiga da su nataba MDS ta adai da lupa si hoji bank si de gi crore lak lok thok ba simje le ba adigi amana KC son sei na Churachandpur da le contractor amagi MDS thiga to ami crore hunga 0.32 crore se 3 crore 32.6 da so high court si case am le magi maming da hoji bank si de gi se kulak iraga crore hunga si lok thok ba si adumain tawduna lok thok ba myam si angakpada ujar mela sarba lekha tarba haidi mi kharagi mafam sida aram tawbum paisa kotpham state ki taxpayer myam pi paisa ja si driver asida deposit torga thuna yamna athuba thabak si government gi sengo sagaba tawna ba pi base masi loi sale adu government na hanegi matam da government du lei gidra matung da aram tawbi ya de government ise government aram tawbi ya de the king can do no wrong has the government na aram tawbi ya de adu di hoji khange si delay toriba adegi di masi lok thoi ba mayam adegi hairu chairman ohum adegi chief minister waramba madu lanai gi bias leina khotna hanegi phargen pharmate mal leitragan hayeng kano torga magi madu di logi matungina magi laktare adu di akhona haiba ngamde hojikti si palaga maming palaga FIR to bukan sida akhona politically si benata lebini bias lebini haiba bawdi yadre aduga MDS se loerba adagi si mulaga dorba haidi pura loisalabadi ba mayong ne ji crore chom longi ne lai sai MDS ki chairman akhoi employee union gi MDS employee union gi president hoina 2005 tagi 10 ba purami sei ani ni budo sei ai to ko ni marakta Okay, tam haidi MDS ki maram da hena su dum not only se koi gi veteran journalist oiba duga political activist oiba da natana MDS sai ba society Manipur Development Society gi sida su khara su hena khangdoni tamoni sam ai si to bu jo koi na si to na bu jo akoi gi masi phaga dam ne jo koi yaw si hai na khot to ni khangde akoi po yaw si mangan ba yaro hai se to ma dung de su Okay, tamo makha tana horen laksa badai mathang round so MDS ko wafum kharsu tamo thamjar ke tamo ozara ke saina ozara ke ihan laksa ni semar oina logi miang da hairiba situation hairiba matter hairiba FIR si mase kyam serious we adu karim kanda mine sum hang base isam jamba akoi sum FIR ma pan base hektam phawa yabi film lerab jala natraga FIR ma pan base moral chapchan lerab jala ka haibo hang khari thok tam late oza kamain thambeninge masi wafum sing logi miang Badang daina thamjani bada hojik leiriba FIR si Vigilance Commission State Vigilance Commission na makhoina thigal planning department gi request matungina thigaluru matungda sumba aran makhara leiri haibu wafam sida FIR si tawuni hana tai aduda aina thamjani se akhoi gi State Vigilance Commission na Manipur da sen thumgi kari corrupt practice mayam toba corruption ki thabak si yengjinna ba haidena masi akhoi gi ain namagi makha to bonate suma khaki executive instruction sarkar gi hukum ma thuoga State Vigilance Commission si linkale asumaina leiraba commission sina makhoi thik khoba to mutunda kariguma aran ahui leiraga di madu su umu makha ta na ain gi thok lokba yana na ba police station vigilance state vigilance ki je police station amagi sakti ju pi ba aduna matang daina thamjini si specialized agency amone leiba state government gi asungba body ama leiba sida sinadana makhoina madu thigalure preliminary investigation tawru inquiry tawrure aran uhi khara leire adu masi phajana mu case palaga thigapata ka leire khalladana imphal police station da masi case me resa taholine ba adu aina thamini di asumana imphal police station da tohon bagi muhuta masagi
specialized agency among ladiba koi vigilance police station se masida tohundriba karigino khwai chumbadi mayo tohunmala sumi haibasi mo thamjage tohundriba kaino se wahang amadi yori amani FIR ma pan bagi gravity sima adege ma masi mutang laksage FIR sida larisi hauji cheating criminal breach of trust adegi ngasagi prevention of corruption eki provision khara masida panjali sibo aduna hauji laiba FIR sida moi khara su former chief minister yaw FIR su name tawre ana masi lairabani na haiba casing amba khogi provision publication singchi akhogi non available id pharaga be bail pithokpa police na bail pithokpa yadaba adumba offense ni hana su yawre aduna di masi hektamak phaba yaba ebisa palo name to bisingche hektamak pharaga investigation tawbada thuna tawba yana ba thaba lokhopa yaba provision thaba amadi oire adu phaba phada ba haibuduna investigating officer duna lepse gadabani phadla su yani haibudi phadana taroni adagi ani subudani laksini si masi amna serious oba kanoni manipur ityas aham bani aduma former minister mo thota name FIR name to gun khon to bai se aduga yam laibu mongda akogi imphal police station FIR resa tawre aduga masigi investigating officer na imphal police station gi officer in charge masa mona masigi investigating officer oini haina FIR sida maming ibete ni aina thamjini di Manipur da leba police station punamak tagi mathau khwaidagi chinba police station singi manungda imphal police station number 1 neba adu mathau khwaidagi chinba singi manungda police station da leba officer punamak tagi mathau jinduji officer in charge ni punamak mai makha loi togduini adu gumba magi hanagi nukti day to day mai officer mayam dagi thabak yengbada mikup ama phawa nangthi jana nathokpa ngamdraba adu ma mioi amana mu asuk madak serious oiraba asumba case amagi investigating officer on thike kani haibase masi ai khanbada karama tawde khanbada awabu oi adun ai motadi asumaina tawbugi mota masumba asuma sera choba kano se masum thonguk sidadi ai koi special investigation team ama semaga adu su ai koi gi leriba state ki police officer sing marakta akoi gi integrity leba adu mo officer sing makoi even gano dagi ta da SP dagi ta rank dagi ta da sing gi team mo semdana full dedication pidana adai thabak assign tawde da hari thabak sita padana ma investigation to holaka na gi sengela kan da darka labor che changsi kaudana kotna jaman lodana tarukan da masi orga ogi da thabuk ne ba ada sumana sum mata chinba officer in charge da mana ayu oini edu tawni habichi masi hojik le film sida ai atu matam da kano ma investigation loidana kano charge sheet thagalakna bichar hawni kaisi masi thajabada awabu oi haidi amorom dharati ngasai gi mathau gam chinba misak amani sam narakanda imphal gi osi ma oidorino investigation tok tongna top mayam su pudu pidorin mathau chingini haibani aduna SIT ma linkat pe mathau tani linkat to se kai hai kan particular tigatori ba area se kaktamak dil tawgadaba aduga sap chana yam thuna puthorokadaba mathau ma phibam ma sem mathau tarakane haibni ojana kai thambiri se tamu Bijoy aina tamu Bijoy laksaning semro ngasai tamu Sanaton ju panba batekara for example center dagi kari gi damak tono masigi FIR pandri no khoni no gaina to bagi question nam hanga khre sam nare kanda madoi do khoi gi hana former immediate recently retired kono to hadi chief secretary from dagi transfer to prisi owner bagi sori wapum ma leire damo tangai phadana MDS ki pairam badna mon grande MDS chenabanina financial irregularity mayam cheni haibinina mai su tender khar dilembanina madoi do lokthok pugi phibum su tangai phadana lakhi bagi adoi do mot kamain thambininge duga tigalaiba MDS ki party amorom dairaga masi tigatpa hawrukpada ngairi amorom dairaga tigalaka do mayam su leiri aibgi haidi scheme mayam su election mangdi BJP ne pandi pangi even loktak ki karigi even ram madam la phumdi chor kai bo hairimi hogi chief minister gi sarkar mamangi congress sarkar se atai khara su leibal tigat phamse sam masida hogi kenone number 1 BJP ki anti corruption stance ki matungina amathang step packet lak pasidida hojigi khoi learned advocate na haibiri do CBI da sinabai sina praja gi khoi pamnaba khwaidagi neutral loiba influence to we are the ba kanoni na longnaraga akhoi gi hogiba me 30 sidi da cabinet decision loraga MDS ki che CBI da sinabane CBI da sinabagi procedure se namitumak da khoi gi director CBI da chithi ire ada secretary personal ragi adu grievance cell kind of ire adaga CBI na Manipur da tawkanda governor gi sanction jang governor da so chithi ire kanda ngasai learned advocate habibido
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ CBIꯅ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯒꯦꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯐꯣꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯅꯝꯁꯤꯟꯗꯅ ꯊꯝꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯐꯣꯔꯃꯥꯁꯦ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ FIR ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ FIRꯁꯦ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ CM ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯅꯕ ꯒꯣ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯐꯣꯔꯃꯥꯟꯁꯁꯤꯗ FIR number under section so and so yauraga CBIna direct tongsilaga makha investigation mayam chathaba yaraknabagi ahanba khongthang ne masida akhoi Manipur gi IO matik chaba chataba todona important oiro oyeba it is just a formality adaga makha yam lakini ne khanjai ko aduga hojikse BJP na akhoi anti corruption stand gi ama leijabasida से अखोगी MDS की करी सिनद्रिनो लोकताक फमदी की जम तरमे लोकताक की CBI सिनगरे सिमिलर प्रोसेस दम लाकनी करप्शन की मतंग दा अखोई थॉरली मरु फुपसिदी अखोई पार्टी अमदी गवर्नमेंट की स्टैंड है लोइनर साइड अम डेवलपमेंट दी अम होनबा सिम लेजगरे को अदो एडिसिद नते अहमदा एंटी करप्शन सेल लिंखले पिओ नम सस्पेंड तर लोयर ब्राइन तौनर मदी मथमदंग तोरे अरगा ऑन द सेम डे हजिकी फ्राइडे की मतंग दा Santi Sena Petty Sarami Matang so IPS officer serving SP must suspend tore plus one additional SP and one former IPS with my pencil benefit ka thingjalan thamai high with the we will not spare anyone who is corrupt who stole public money corruption maram within Manipur like a side effect mayam je akoigi drug addiction khangde am khangde thabak phungda khangde aro corruption je si hana thingdraga di whatever the good intention of central government, whatever the good intention of the state government, public ti jawung am deva. Hoje ina ngasi camera mang hai bi adaba, paisa public welfare halam ba mayam ina tongana khangmam jleiba. But hoje mokte hai bi asdri ko yeng bada appalling kano ne. Public ti hural me paisa se even cham cham jabok bi da bi do paisa bu hural me hospital me am sida. Paisa se 30 lakh 40 lakh deposit tare central government advance da. Pidem da kana ningai tawre. Sigo wari ki yam dai riba aro अखोई पार्टी की साइड इशू फुल कोऑपरेशन पीनी पब्लिक ने सब पीबीओ अरगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मणिपुर दा अखोई करप्शन जे अमुतंग जीरो टॉलरेंस है अपिक मचा अपिक अचौब थी दबिदने चावगेरा संग चावगेरा जितना वेरमगेरा अखोई ओन पार्टी की वेरमगेरा करप्शन चैनल मगदी पनिश तबदमनी एंड दे आर प्रॉपर प्लेस वेयर जेल मसी योगदे तो मुझे अखोई इलेक्शन मानो जब लाउगेबा करप्ट तरह मिलो जे तने मतम चंगोने अखोना सुम नियम काइनिंग दना सुम चलक पसदिदा मयाम के खोलाउ जे अखोई करप्शन द सीरियस ओइदबा स्कैपगॉट खर थीबा आई दंग साइ मकोक जो हाइजग्रे दिस गवर्नमेंट एंड आवर पार्टी विल नेवर सेटल फॉर अ स्कैपगॉट ओके तावसो ताइन लक्चनिंग से अमरोम धारगा अखोगी एडवोकेट न सुताकपिरी मदुदी ngасꯥꯏꯒꯤ ऑफिशियल इंचार्ज इम्फाल की से याम मथौ याम चिनबा कनोने अदुना मसी तंगाई फदना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIT मा लेपो मथौ तारकपई वखुम फोंदो पिरे अदुगा तमो बिजोइन थंबिबदा मसेगी फॉर्मेलिटी FIR की करिगी लखोल एसे अमरोम धारदी CBI ना टिकट पगी मागी पार्ट ऑफ द प्रोसीड्यूर हैब ते अमरोम धारगा फिल्म दु लक्षण नबी फिल्म नि हैबगी वखुम थंबिरी दामो टिकट पसे CBI गुमना थिगलगति हेन कुपकनी अदुगा हेन मरिक चुमगनी हाइसी तमो स्वाइद कई मोत थंबिनिगी तम अदुदी भारत पुनमना यानरबा CBI जाम रिपोर्टेड होइबा स्टेट की CBI तो वाइज कोइना पामिजी गवर्नमेंट करप्शन तौकान द ब्राइब की टेकिंग गिविंग मणिपुर दी टिप्स की लाइरेबाकनी समना हरबदा सही खरजी तौजी टिप्स गवर्नमेंट ऑफ टिप्स इलेक्टेड बाय द टिप्स ऑफ द टिप्स सगी भाबदा लागदोरे अदुना मसी थिंगबाजी BJP ना हुजिक बिजोय नाइबी हिबा zero अखोई टॉलरेंस है टॉलरेंस मसी तौबा ngमगदी हाइदी अवनबा डिफरेंट होइबा एग्जांपल होइबा मॉडल होइबा गवर्नमेंट है दु ओइदुरिमि मोदी न पामबदु सिदा तौदुरिमि मदु तौबदा खरादी करप्शन जे हंदगने करप्शन जिना अखोजी कैंसर दिगे हेन साथीबा आंगांग जिंगी मोरल मांगबा नुपीगी नुपागी मामागी मपागी अदिगी केस तौरिबा पिटिशनर सिंगी लोनमक्सी मांगेबा अखोजी अदु ओरगदी करप्शन जादे गवर्नमेंट अमदी BJP न सेमबसिदा मोय जो हाइरमिना मसी
तौदब यारोय तौद्रगदी तौसन्नबा मोदी की मखा लेब तौसन्नबा गवर्नमेंट ओइदोरिनेब अदुना चीफ मिनिस्टर ना मान मको मोइना तौखले याम फै अदुगा होजि हाइबिरिबा ngasai राकेश एडवोकेट ने जो हाइबिरे इम्फाल ईस्ट वेस्ट की न पाइदब यादब होजि एमडीएस वेस्ट ले अदुना केसी मोइना पाइर मतुंगदा FIR से चलेगा विजिलेंस पोस्ट लोन मोदी बैंक की डिटेल स्टेटमेंट बैंक सिंह लोन लौग्रे अदगी मोई डिपार्टमेंट लाग लौ याब थबक चे चांग लोन लौग्रे अयाबा अदु सील तौन थमग्रे होजि CBI सिनरने FIR दी मोइना तौदबे यादमिना मोई चनबी मतुंगिना स्टेट ना कंसर्न पुलिस अखोगी स्टेशन दुना FIR चलनी चलकांदा मोइना सेंटर ना हाइबिदो तौवदो तौरकांदा CBI सि लाकदो नोटिस पिरे अदु तौतोना होजि चप चाना मदुगी मचाक तु थमगा लेरे होजि सेमदोक सिम तौबा यानी थाजदे होजि MDS ना मदु लाइबक थिबो होइनी सेमदोक सिमनिंगा तौना सोमदा लखत थे फयामा होजि सेलतौक थंग्रे अदुरदि अखोइना स्टेट गवर्नमेंट तौबा कांदा अखोइना किरिजे चिंगैजे विजिलेंस सु होजि हाइबिगिबा विजिलेंस कमिशनर है ऑटोनोमी पीदना पूरा संविधान याउदना स्टेट की अखोगी तोंगानबा लो मद तौबा विजिलेंस कमिशन ते चीफ मिनिस्टर की मखा लेबा अखोगी लो अखोगी होम की मखा लेबा अखोई मी वानुम खोनोम याबा मणिपुर इसी लोइना मी लाख कोंत्रे कतनी लेकाय लोइ वानुम बा अम खंगे हे ट्रू जम हाई गरबा बोत पैसा लोब जाति मी ना अखोइसे बोत इसा योलिब जाति ना पृथ्वी तौना दे मिजोरम द तौदे असम द तौदे अदि करोड़पति न बोले बाबा अचुम बसबा मी जी उजिंग असा हाइबि बिजो अंगावनी हाइरबा महात्मा गांधी खर लेदि अखोइ मणिपुर गावे हाइदोरि नेता या बोसे अदगी याम पैसा पाइबा आकाश बिल का तरो भोट का लेवल मंत्री होइबसिदि याम तौंग मने लौरियब कुइरोयबसि सही चाम चपे या पोते प्रजा नोंगदि सिंगखिने आइने मी खुदिम मिनम यारो मी अबदि मतम चुप मिनम याई खरदि मतम खर मिनम याई प्रजा खुदिम आइने लोइ मिनम यारो पॉलिटिक्स की लाना चलिबा हौजिक अखोइना अचौ साइबसिंजे कुइबि यारो ये याई थकी कोंगोन गुमरि अखोइना थिने तरोखिने पीपल ना ज्ञान रियलाइज तौका अदुगी मतमदो थुना मेकअप थोनबा गवर्नमेंट सिना मा एक्शन म तौते तौबकांदा पुलिस न पाइ कांदा कोइन चिंगनै मणिपुर पुलिस न थिबे विजिलेंस पूरा ऑटोनोमी पीरबा विजिलेंस मथक लाना तोरमदि एक अम सेमगा अदिदा मोयु दंडी पीबे याबा नत्रगदि अखोइ नेपोटिज्म फेवरेटिज्म लाई सिदा अखोइदा मतम खरगी ममांगदा अखोइ तौरिसिम को कनामता मपि मपा लेतबा पुलिस न तौबाजि अखोइ थौबानगी अदु चखरे लुंगoi पोचि लांग चखरे काप सिरमे अदगी आरांग भमदो अदु लुपा सुक पुदबे चै खरे ममांग काप सिरमे से सिगी केस लेते आदा सुप्रीम कोर्ट ता केस लिसिंग अम चांगा गा याखै कुनिपाल कैनो सिले अदुन मणिपुर जी सिगी लाइबांगिना अखोइना अखोइगी पुलिस थाजदबदि नते लोकल की ओइबनिना अखोइना काइनो तौरक कादुकान तौर तौबि याय अदुन यामना रिपुटेशन लेबा थिजनबदा मचाक चंगाकांदा पक्फाजु फादनांदा राम रहीमैदु होजि फादोक तागरन सही कुन तागरन से CBI मा फादे सही त्रावाजि तां डॉक्यूमेंट सि फादना तौरगा अखोइदा मणिपुर थाने सिबिना वरमबा बार्ट तप लेबगी अखोइना पाउमी वरिंगदा अखोइ पाउमी आईटी की मतुंगदा अखोइ सिबिना वरमबा पेंशन फंगिद्रेन से CBI तौबनी तखरे CBI ना फजना थिबाइ अखोइ थाजै सेंट्रल गवर्नमेंट की मखा लेबनी अदुगा सेंटर की लुरिना CBI ना तौबैसिदा मोइना अखोइदा CBI ना तौबैसिदा मोइना तौनिंगी पोतो पीद्रगदी सेंटर ना जु तौहाइद्रगदी मचाक तो पीद्रगदी CBI अदु नोटिस सम इशू तौगदबने मदु तौदना तौबकांदा अखोइ पुलिस ना सि तो अखोइना हुजि हाइबि जिंगा सा हाइबि दो सुमाइना तौबिदि याय अदुबो अखोइ पुलिस की लेफिम सिदा विजिलेंस सु पूरा ऑटोनोमी सु नतमनिना अदु क्रमाइना मदु मेकानिज्म दा अखोइना याम क्लीन होइना याम पामेबदो टारगेट तो चाम येबो ngamgudra थिजनबा चिंगनिङाइ ओहेबा मरुबदुना CBI दे तौरगा हुजिकी लेइ फिल्म सिदा आइदि सोइदना मखा थिगलानी हाइबसिदा आइना थाजै अदुगा आइना अखोइना खनबदा आइना अखोइजु हुजिकी हाइबा प्रेसिडेंट उरम एम्प्लॉई वरमनी ओइबा कानजा मसिदा मवंग तादबा पोसी याम सांग तौरेबा मी खरना मसी मोइ मरानाई फननो तौबा पोतनो तौबा मणिपुर जे अदि लोकता के स्कैम हारे अमा हारे अदि बोर्ड ममांग मी डिपार्टमेंट खुदिंग की थबक लौरे अदि आंसर पेपर चा मानबा खुई तौते यावरमे हारे अदि इंटरव्यू रिटर्न हाइदोक्तना इंटरव्यू का 1-4 यौदे ना 1:4 यौदे ना पुलप हाइदोक्पा अदि मी मदे लुपा लाख 100 यौबा डिपार्टमेंट खरा पोट गुस फंगबाय मैतेगिदि आई सादो ऑफिस का रहे गुस फंगे हराउन गुस फंगदे ये लेक्चर लाए दि अखोइ अफबा आंगांदो पैसा चादो आंगाउने हाय अदुरदि अखोइना
सिरीदे यादी है बाबा खंगन बजे बीजेपी ना तौखले जे आईडी याम फयन लवी सोइदना अदि थिगल कांदा मरा लेबे लेतबदि हयं कोन लाकनी मदु लोगी मागी लंबेन दु लाक्चर कांदा हायर कदमनी अदुबु इन्वॉल्व तौदना अखोइना सिंगनाबा सिरीदा यावरी गावरी बा चीफ सेक्रेटरी सि यावरी ममिंग अहम यावरी आमदि सोइ तौदे आमदि तौबु अनि इन्दि सोइ तौरी चेकता सिरी लोइ लेरमनी टिकट पैसे फे मरोम दा हारगा करप्शन की अगेंस्ट करप्शन की मायक तो चंखलकपा खोंथांगी अहोबा मोयना मसी फै अदुगा करिम कांदा जीरो टॉलरेंस तो बो पुथरागा दी बीजेपी सरकार याम बादु बीजेपी याम थागलनी मंत्री जु करप्शन तौदे आई ओजा राकेश ता लाक्स बसे आई ओजा राकेश ब्रेक की मतुंग लाक्स के ओजा ब्रेक की मतम योक्सलकपुनी ओजा ओजा तामोई राउंड योजरकनी तामोई राउंड योजरके तामो ब्रेक की टाइमिंग ले तामो प्लीज ब्रेक की मतुंग द इम्पैक्ट न्यूज़ के एजेंडा मणिपुर येंगबी पुनो की फमदा थुना पुदुना लाक्सके इम्पैक्ट न्यूज़ मियंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग द येंगबी पुनमकपु अमुक न तराम नोक्सरी ओजा राकेश ngasai oja rakesh su ahobudri phaubi madudi ngasai gi oc officer in charge ticket paise mangam salu haibni sam na kan competent oiro haibdi nate mathau chinbani na karim kan da leirei ba whole paikhal iba thong sing kai si sum yeng kan da indication am de dum phaubi bara madudi masi case CBI na pai ba yana ba CBI da sinagi ba ya ba amagi procedure bodi lakho mali haibe ofam sima number 1 ma adai gi potu komai power si chumbi bra haibe duma aduga ngasai gi karim kan da ai ngoda sum phawing asi ganang nahan paper pa ba kan da madudi ngasai all the documents ngasai gi state vigilance commissioner pide iba poch da moida fill tawriba jaga si all the documents and relevant paper including measurement books detailed project reports aduga sanction paper are not available at the MDS office I say vigilance commission gi kanoda moi kanoda yaujari madudi aduga ngasai gi ma leiram da posting se officer leiram da posting se masi moi hairi se hanagi kanoge project director oramba ningthem gi kanoda process under process and leire aduna masi gi kano sing se mangon da gi lokhat requisition mathau tani haibagi wafam su thamri thami lakchaning ba swai de lakchaning se karim kan da state vigilance dum tawbudi ngambani haibe wafum chu thamri thambi aduga che sang hujik mak requisition tawdaba ningthem gi process ta lei haiba posting sta intangai phaduna athu bagoina lokhat lambaga yadab jala sini sam na kan da masima ngasai gi hariba FIR register tawdi mang da vigilance ne inquiry tawni marak to madu so dum requisition tawgi shakti lei narka lebo khudum khumjen tasin ba adum ngambani adu toromdre amatang sida ina ganungtang laksage khogi CBI की पुसलक मतंग से आई अखोगी CBI सी कनोने अखोगी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट एंड आइन मखले मसी की आइन सी मखा द लेबनी मखोई अदुना हाइबा आइन सिदा मखोइना तौरिसी मखोगी जुरिडिक्शन सी अखोगी भारत सिन थुमुसी ओइदी मोगी पर्टिकुलर जगह खरे थुक्तनी अदुना करिगुंबदा मसी की जुरिडिक्शन CBI की जुरिडिक्शन से अखोगी मणिपुर दसु अखोइना मदु notification ma thoga sarkar na mogi jurisdiction ji changlak yai madu changlak akanda akhogi specific over case hana register torba case sing ji CBI na pakhat pangami adubu sahi kharagi mamangda akhogi procedure rule learning matamda akhogi matamdugi sarkar du procedure rule learning matamda administrator duna hukumam thomeba kadogi bu any case darkar laiba CBI ge jurisdiction open toroga thiga yani hana toromeba मधु तोरमदगी मधुगी महिदुन केदोगी बु अखो हजुबुते लेगिद्रे अखोगी से हाना अखो DGP ओरंबा जोगेश्वर मासी मंगोंदा माई मथक्ता जस्ट कंप्लेन अमा इसम जुबा कंप्लेन अमा थलाएबा CBI दा अरे CBI की जुरिडिक्शन लेना फन चोगजलागा मासी माई मथक्ता केस में लोकलक गे तखले तखलक बदगी दी मतमदुगी सरकार दुना मधु मुक्ति पंफात की थबजानेबा माई लोकलपुदो अदुदगी दी कराई दे कमाई लोकल युंगदी नोटिफिकेशन थोक लेम PR मतमदा अरेदी मतमदा हाइबा नोटिफिकेशन दु विड्रॉ तोखरे मसी अखोई गंतरोने ना अदु तोखबिदगी दी हजिक लेम फिल्म से अखोगी हाइबा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट तुगी सेक्शन 5 और 6 सिदा मसाइगी अखोगी स्टेट ना मोइदे पिसिनागे हारगना अखोइसु नोटिफिकेशन थोक तोरिबनी असिगी जगह ए पर्टिकुलर केस सिगी केनो जुडिक्शन CBI की जुडिक्शन से अखोई हांगदोक पायना अदु लोयना मसे हांगदोक थाग्र मतुंदा अमु भारत सरकार नसु अमु यस CBI की अयाबा लौरगा CBI की अयाबा लौरगा भारत सरकार ना डिपार्टमेंट पर्सनल ना नोटिफिकेशन थोनी यस हाइबा कनो से मोने सिनेरा कोची मसी CBI लोकप यारे याना ओनली होय अदु तरो मतंदा CBI ना हाइरिबा केस पाखलगा मखोइना ओरिजिनल ओइना
ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯁꯤ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯁ ꯅꯣ ꯗꯥꯎꯠ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯦ CBI ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ adi masidagidi tasengna CBI se masigi specialties haragadi akhoi corruption ki matang thigat pasina akhoi di hena puning changna mapung phana thigat pasinga meba yes no adu hai haidena atopa mi hat pagi tupagi thigat bagan dok di habinati adu makhoi speciality di akhoi corruption gi kari karagi matang sida hena oi aduna kari gumada masi thinda batoduna CBI da darkar labu notification thoga thadok khargadi akhoi athu matamda akhoi प्रजा मैम पामीबा पालिब सरकार से पामीबा कनो पोसाई की आरान बथि दोकबा मदुगी दनी पिबदो मदुबुदि उथोकनी हानि तमजनी ओके करप्शन के चार्जेस ता हुजु मियोय तरु हान की चीफ मिनिस्टर ओरम यावना अदुगा चीफ सेक्रेटरी ओरम अहुम यावना MDS की प्रोजेक्ट डायरेक्टर यावना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यावना तरुक की अगेंस्ट पालिब FIR सिगी सेन चाइ हाइबा सेन सिजनबा लानसिनि हाइबगी मसिग इन्वेस्टिगेशन की क्लियर पिक्चर अमा याम थुना पुथोरपुदुनि प्रजान पामदो शोदुगा करिम कांदा CBI न थिगलगदि हेन मरिक चुमनी हाइबनि सम नारे कांदा तुगा CBI न थिगत कदुरि हाइबगी पोछक अमदि लाइबा प्रोसीड्यूर सिना दुम उटपगी फिल्म दे दुम लेरे सम नारे कान ताउ जो गसाइ ब्रेक की मांगदा तामो कनो याम थुना फोंदु पुनि माले अदुम हान फोंदु पुरो दाम आई जथजरगे होय 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 अखोइ हुजिकी लर्नेड एवोकेट हाइबिगिबा मणिपुर प्रजाना जो खलंगदबा अखोइगी विजिलेंस डिपार्टमेंट अमदि मणिपुर पुलिस दे आर एम्पावर्ड इनफ why not mokoi adum utilize to no kana khalam baga mayam yarum bi aiba tawo sama sanatano jo habi gre moi se incorruptible de 100% thazability akoi state pick palam ni na ada CBI gi specialty mai ba si mo corruption thikan da irregularity lai re norms kai re no just one part ne sari ba paisa mayam ji gi money trail paisa hi khumun li ba yam lui ba masi manipur police am de vigilance ki experience lai de CBI di si gi matang da national अखोगी एक्सपीरियंस नते इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेइबो चारिबो पैसा मैम से कमाई तोगे द मनी ट्रेड ले खाइलु दुइसे मपान द युम लेना करे कार लेना करे इवन इंडिया की मपान द बुकते इन्वेस्ट तोरे स्विस बैंक हाबी जाबी अखोय नदिक खंग मैम लेरि दरको मसिगी मी ये हारि एक्यूज पर्सन जो मसिंग yang खलकिन इ खंगे याम हे याम किनि एक्यूज पर्सन सिंस द थ्रू द स्टेटमेंट मनी ट्रेड लिखलक मतम द कलकत्ता दा दिल्ली दा बॉम्बे दा लेर मखर दि फारने अदुदा फोरेन चटकी बजे मसे इंटरपोल रॉबिन तरकोय मतंग दि CBI सिना हेन एक्सपीरियंस लैबे हेले अदुगा हाइवा CBI कोर्ट सु कन्विक्शन पीबम मतमदा ओके ही कमिटेड एन ऑफेंस अदुगा मान सागिबे पैसा मैम रॉब तोगे पैसा मैम दि कदाई पुथरो हाइकांदा केस न पुथोबम गमद्रसु मागी एसेट मपांदा लेरम मणिपुरी दिम लाइर लोइ फारनिको मपांदा लेरम मयाम जी पिन पॉइंट तौदन पुथोक्तन अटेस्ट तौबजी दि ओनली CBI ना हेन मतिक चाइबो अदुगा आइना सिद खंजन हाइजा अनिंग पॉइंट तंग ले CBI की मनुंगदा मोइ तोंगान ब रूल ले IOC मोस्ट प्रोबब्ली सिगम हाई प्रोफाइल केस दि DSP गुमन ओइगली अदुगा IOM न केस हम पाइर गांदा मागी SP जॉइंट डायरेक्टर हाबी जाबी अमते इंटरफेयर देउगे अदुगा IOC दा यामना कीबा पनिशमेंट लेबा मान पाइरिबा केस हाई प्रोफाइल केस दा कन्विक्शन पीबा ngамद्रगदि मंगोद पनिशमेंट ले स्ट्रिक्चर पी प्रमोशन बार सिगुम रूल्सना सी हायना CBI 100% मोइ जुम मांग द स्कैंडल थोकिबा दुम याविको मोइ डायरेक्टर यावना बट इवन देन दैट ट्रेडिशन इज स्टिल इन द CBI अतोपमना अनकन्फर्म न्यूज़ ने मणिपुर द सी लापकांदा अखोइ साइगी हुजिकी एक्यूज मैम सिगी मरक्तगी मागी नुपी डाइवोर्स तोरे कोर्टा एंड ऑफिशियली ताई अदुगा छाइदलरी एसेट मैम जे माइ नुपी ममिंग द पांजली कायना मोइसु हिंगनबो होनजर इनि गोसे सुमाइ तरबो केस दी CBI is more competent over. Karigino unnecessarily accused person na ma kakang punishment phangara da mind of PC robin nam tore. Maram the money trace tarpakanda mind of it give pirongera amag tarongera mind of PC da among rate tarokaneva. Nangi asset may have a kadai dino. Aduga hena satiba case di hena line convictable of the disproportionate asset case in corruption taro may have it chetakam changeva. Nangin gongano. Nangin the pana kamulay. नंगितो अरगी अदुगा नंग लेरमी संपत्ति जिन कइनो हाइबे सुमाइ तो पैसा दुगा लेरमीबा नंगी लन सुमाइ तो सानति हाइबगी सुमाइ तो वरी यम लेरी गो स्विस अकाउंट थंबिरो पैसा हाला चिंगरे कानि वरी यम लेरीबा सिमेम से लोय ट्रेस तरगो पुथरबो गमसे CBI खतो इवन फॉरेन नेशनल
record se hojik phok track record of CBI and against the corruption se yam phajai aduga yam aduga su tikat Manipur gi side agency sing tawri se Oi. CBI gi aham ba hobu nuai na ba prelim investigation ayam ba leirune ngasai habi gi ba khoi gi keno gi sinaram dai gi paikhat ka do kana kuma nupa da gi document kari kara loksan ba kai do loksan ba kai do amadu CBI na makata na ai loi chathazar ani nung khale thank you tamo tamo Sanaton lakte do si tamo as a political activist oi bani na madugi si wafam se thamjaning bani taseng bading asi se akoina congress ki choba leader ma aduga chief minister su sei tara manga or ma senaba FIR sta ming yaw bani na masi congress ki maike digi hype tai congress ki defend tawna ba kari comment thambiningi aduga akoina su yohonjing ba tai sam na kanda so that public na su ta ba congress na kari haidi si taning doni sam na aduna makhoi se khoi lakna ba delegate khoi ki panelist am thabi rakna ba haijabani ado khudong cha daba khara leibagi ama ulai aduga ai samangna khoi ki MPCC ki president khoi ki pu tien haukip telephone logjob kanda sharat aikoi ngasi guest tharak pharak tani aduga tharak pharak tari maram se chief minister se out of station ne aduga unless magi comment amta tadana magi version tadana aikoi na discussion da phamaga comment pi bai se aikoi da khitang inconvenient oi habi wafam thami sam na kana tamo yes madu su ain khambada phawgu su maram chabra indi khali aduga so far as communication hairati mapanda legrasu hojikti wari chana bai se dum phang ngak tani na karigum khara de dum wari chana bagi khudong chabam de leram gada in khali aduga laksan gi wafam di tamo aina last ai side gi aingon phawjari se matam kuin leminarak pa matam kuin chaminarak pa matam kuin congress leader oiba mayam na haijal su mayam noi mathakta sigumba charge ma torosu madi toromoi aduga investigation phare investigation chatharo aduga he will come out very clear na haiba ngambagi shakti leitaba se something like sai gi undefendable oibagi position dura sini tamon thangni masi political ai angle digi dana ai wi ni yem kan da party gi yem kan da simbai to ba barota yam thokre aduga ama haining ba defend to na ba adi defend to ba ya da defend to ta ni to de ba su yai adu handa to re bi si da moina simi selegere le roda simi san sa to na te si han saliba odi CBI da sinani haidana adigi dili digi personal pension da training na ireba si process toro FIR channa ba kho bahar pa aduga ji haibi ba sai lanet advocate haibi gi Delhi police establishment act se Delhi de to godam CBI na thita adu masi extend to sanga posi process loina lorganda FIR chale adu ri legal lokot pe yawasi adu di act se extend to Manipur haibu sanga adu gi potu lakanda congress na moina haining double lembe ama to wel lembe adu kai mukha haibu ki sukai de ai mota madu hojima phada jele dum nati chairman urbugi to bu moina haining bai be adu aina nan ta bada congress ki spokesperson la mana case story sidi local is phai akoi makha ta di bining de na haeba adu ordi local ko kai sukai de adu mijang me khai nai bane adu hoja haibi yagiro ai posi chairman urbugi to bu yawa ko na yarom da bu amani adu kai su jail literary mathakta khoi case to hoji surgical aji jail le se moi asset disproportionate well to well non sources of income gi reda hoji moi mat to gi tawri adu CBI na tawba anda akoina kaisu lurin na hoji yamna serious oi di NDS ki Manipur Development Society project aina tongan da maming on tholaga ri exist bank ta lupa koti marfu humdoi gi crore si divert to thame in the name of the ngasai thambi ngasai tham do madu si achoba poramane ba thigalaga khangani akoi hojik si tawre di khangya yada poramane si adura thijan ba kai da akoina madu se madu dei da maming polamba secretary sing chief minister matam gro waram bagi to kanda congress na politically akoi mi choi sokti haibu hojik makti ai haidu mande ma moi ju satharo madu phai kai ba bu chumna to bodage du yengasi in hairi adu si kaisu kai de ai moina kumning ba kumbe adu go ji lo yu sa thaba ya ba ga meng ju corruption thingna ba sa thaba ai je ga meng ma thone ga mena adu sa tha dargadi akoi pai mi kholam adu to mi ga na sum leiragadi ga men du leibugi jo arth leike si mi se sei trangwa leiba kul leiba manga leiba isang sei tara ga thaun no lermi yama so sei ja sei tiena lermi adu khoi sang ji bo bini khoi sang ba simi so iba nati hoji akoina pamdi leba ki kun chei kun boi nati nong to ru tarani ru kun ni ru thamanga ru yamna effective oina clean oina adigi
करप्शन जी फ्री होहनबा ngambagi thak to honadana masado dedicate tawna selfless service tawna leibak si kayum tawmagi gaina mingsit ka loina tawmagi ai dakar ite bisa lan thum chimi sawa beji loirani miyana pirise haidana ado katho to min to udre ba ngasi baw ado rdi leibak si chimi sana chimo ji tawdraba min mai yana dana tum tawragadi adu di leibak ti lebiya ro adu horan bagi leibak oire ba koi je samna haibda manipur je masi dei da hojiki political yang lain yang ai party mi yor edu yor ga jaga li ten khale akoi loi support tawte si yom draga hing magi court la ga da investigation du phase civil jathar ga da yaw de mi du kesu kokatra madu wan bagi daga leiroi khale che sang ni matung ina phet tu loi puthoga truth to the base ro to doi ni case hai mara le pha bai se ado je ching kai chu hai ni ngai warning ai congress hoi hoi mpp hoi ge warning ai le te to da bari party khudima si corruption thingbai sagut ka dam okay tamo loshal ko se ojara case पर होइना केस से CBI दा सिनकी बगी इंडिकेशन हम दि चांग लेरे अदुगा लक्ष्यनिंग मयाम द फाउग दु सिस्टम सम नाय कान FIR पानबदा पालिबो सेक्शन 420/460/120B of IPC and the section 13 clause 2 of Personal Liabilities Act 1998 की पोसे होजा बेल का थाबा याबा नत्रगा नन बेलेबल का होइबा अदुगा करिम का दरकार रदी फंडिंग कांदे त फाबै फिल्म दु ओइरबा जाला से मसी फाबदी यारे नन अवेलेबल ऑफेंस कमिट तौरबनीना अदुम ओइनमक अइना थाजबदा हौजिक लेलिबसे हाई प्रोफाइल गनु आक्तनी अदुना मसाइगी फाव पुनबा हाइबदुमुक्ति मदु तोहनिंगदबनीना मोय मतम लैरी अदुना हयेंसी मंडेनी लैबो हजु भोगदी मोय केस थाइ हाबता दे अदुना हयेंग मक्ति मखोय खरादी सुचोय सोयदना फाद्रिंगदा बेल लौननबा एंटीसिपेटरी बेल की दरगास थारागनी मधुसु लोरेना मखोय सोयदना फंगनी एंटीसिपेटरी इंटरिम ऑर्डर मा दी सोयदना अदुम डेफिनेटली आई फंगनी ना आशा तवी अदुगा ngасai aina sum tajabada ngасai habi giba ngасai gi koi MPCC gi ma mihut am yaw no hono rubuda khudong chade khuti hari habido adu aina tajabada moi gi di hai ba kano singak thokna widamok di legal team ma semdana emili khara moi ho siong na chong no tawna semdana tawi habdi tai aduga sigi yaw no khono paw phona ba ngamam dabudi yai adubu kamaina defend tawgadi haibagi hauji सेम साबो हौरबनी मुखुई ओके थैंक यू ओजरा केस अदुगा तामो सनातन अदुगा तामो बिजोय ngasi impact news द लाखबि बदु ngasi ge जदा मणिपुर से मपुंग फार्मी दम ते लोशलक्ते kai खुमनु चरि केस ओमोपो अमुकन थागचरि ngasi की दमक ते impact news जदा मणिपुर मतंग सॉल्यूशन जन ब तंजा रोले अदु बुलंदम से थोलिबो थौदो वाथो क्या गी मरिक चुम रिपोर्ट के दमक impact news मियंग तादुन लेबि